South ngi lai miet ka benta ba kong san cho ka shat nyam be den khlam ka sen ra joai halor ka nong rem ban be ya ka khlam ka pang si tom bar ki jings ne ba bon jat ha ka imlang sa lang kala poi sha ka bakut hinnen ka sngi hapo ka sim ajnar ta ka bot rinti ya ki kendon ya da ya ka jingpur ka khlam covid 19 ta ka pendu nai ki nong sim benta ku ma sau po ngot si dong ka taru tang ki bladap ai tika Pat khang lat ru ikipat ba naki wai pat ki jaka ban wan saki syakani jing pendap shat nyam beden club Kejing pendap ya ke beden club mentau senam ka kham long kerpang namar ka long ru shi benta kejing dap san pau senam ka jela bat kum ju ru kejing dap hinyop san senam ka jing yo like lot kari India Haringkat ke jingat Trailang ke Ministry of Culture, bat ketenat Arts and Culture ke Sarkar Jela. Nakadaw bahapon pendunay ginong isim benta, yaki rot balawan ra mentau senam has im at naru, ki kamrit, habayanu jor bagi senam balalet, badang yo banyami padba. Napadang ki rot balapan hiar ha at nar, lawan ra ru, rengkat yaki kubor, na ka benta ka imlang ka lang kam tam ka jingya day baga jingya lenti basan pos senam ka jela, ka jing dap nyop san senam ka jing yo like luit kari, bat ru ka kubor halor ka jing dan kam ban ai tika ya lagi. Swakane la penhiar ya ke den klam ka bon, bat den klam ka do, hapo ajnar, bat penhiar ru ya ke sembut knong daki konrad. Kumajulong man kapor bampat don ka klam, marsu penhiar ya ke bot knong, ki kon ka nyam tri, ki jia kene ban yok ta ningkong da ka jingat, ban yok ka jingker ku. Katpa mentau senampan, om sya su ban ya kene kumbalong haki wepat ki senam. Nang tala penhiar ru ya ke kon blai hapo ajnar daki konrad, bat pendap ru ya ke nguk kadam. Seratan ekam wa kerja yang benar dan hina manuka ketingkar ku ko biang ya waro Chief Justice Kamiglaya High Court Ubiswanat Sumadar aba ajing kran ko kongsan ha gani gasni ula ai kublai beden klam ya barok ki khon ga senraj Ukurman ru ba kane ga beten klam kan long ka jingir ku hagi ba bon ki liang bat kumba ka nong rem hi ka long ban be e ka klam ka pang ka sitam kumta ungets kem ba kini ki jing e bangilamat hakini ki arsnam ru kinja no Na Lord Chief Justice Layadon Lang Ru Hagani Sngi, DC ka West Giant Hills District, Ugarat LNS Dykes, USP ka West Giant Hills District, UBD Marak, ki EDC ka District Bakantopyo Piki Boro, Welkin Jing Nang Ta ki EAC Bakantopyo Machalam, ka Didi Singay Batkiway. Chase away the plague and will bring a better and new tomorrow where we will not be able to undergo, which way we will not undergo the suffering, the mankind has been suffering over the last 1.5 years. Wedding ground festival, which is, as I said, is now a state festival of Meghalaya, and not just confined to the Panar community of the Eastern Festival. Ya kane ki jingle niam la pendam na dudang stam da ka kenting knong hayung lang do balsem benta da lum perdi yong pia bot sa ka shot tandai da ka balit sho hatlum yeng ki khon ka nyam tri ling ba ki den klam khian balsem benta da ki bala kham he kham san hagajan met pat jong ka ni ka sni la don pat sa ka dat lawa kor hayaw musiang ni ka jinge kan jat bol ding hapdeng ka kun hun usangot password pat ulang do Patkat kong kajinget da job usangot password. Ukha ukuba mentau snam un khambha hakapang neng balada job ulang do un bha sa kapang wa.
pat ha ka di jing yakun la job do lang do na ka phang wa gaji berkaya kalau wakon kawedan dia kesini seperti ulang do nak kor wa sungai peswet nak berkor dai dia ku play gino ile na oro aliang gaji ile man go yosuk wa man go wa thai nak kon chap ingu yo apply kan ra yo pi wa yo pendet yang ka than yang me ding klam wa lai lang chru ka bor yang ka ai tor ka lamba ke SOP ko ada pengkren ku for kam jo le ka an yong ka check ka kia ko yo I pendep ya ka ni ka daw ko ha ka ni for ho hey man bro ye bu em tuna hawa haneng bo jing ka pa je ki bor yang ka an ko em ka jing map dan ye ka jing yo rai ya ka jing la yong e kar bi la e hi kai ki pai ba nei ben ta we so ti lang han rai em ba ka yo em ka jing tuna hai leng ka pai ba Ewa ke runa yang baik ba atau ke jenghikai i wanang ye jadi pentibit. Kam tam hakan ke for em kan ke kelam COVID-19.